bwakwa nwithiri turi na ka weekend gake ganarua iri Jumapili tariki 14 mweri jojwa itandatu mwaka ni 2026 nimbitoka mutharimi ngucugire nkatho cia mwanya ni bwega no ndu gututhura gutene batu ikinyagwa ikinya ono ntu bwaku gitwethie nyombe mteto ira iri negweta kadetuneka amero nimbitoka bwe mutharimi atutegere mbubrano cia gisiasa na runi rutererega na thirikari baitite na mbere ndiungantere cia Western kana Luya Lad kana Luya Nation na baitite na mbere komeneria thirikari Rais William Samoei Ruto nkirukiba gikuthuranga ikutho kiraba kuga ni kwangatana kwa uchumi na gwitia kwa ngarama ya uturo kiri akinya ripoti ya Jeff Wagituma. Nayo iji ni migambo ya tongeria aregani na thirikari muthenya jwegoro batongeretwe ni Rigathi Gachagua aria barethire bakiumira President William Ruto na thirikari yawe na kumimeneria bunene. Hapa jamii ya Mlembe, huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala, anatuma personal assistant yake mtu ya Saturday 2 anaitwa Faruk ati kutaganya Waluya ati watafanya Wetangula president 2032. Ni uongo si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruk kudanganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sugoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Number 2, umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Wewe umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Miario iu nandi neonenie kwagia President William Ruto toro ni aria akiaria muthenya jwa narua ntere cia Western kinya we nagerete migwegi siasa na kumeneria tongeria aregani na thirikari. Sasa zingine wanakejeli hawa ndugu zangu, wanasema wao hakuna kitu wamefanya. Mimi nataka niwaeleze yale ambayo yanatendeka Western Kenya hayajawahi kutendeka wakati mwingine. Affordable housing yenye inaendelea hapa hii Western Kenya counties 5 tumeweka bilioni 100 ya housing, ya affordable, ya markets na ya hostels hapa katika hii university yetu hii. Vice Chancellor yuko hapa tunajenga hostels ya vijana wa hapa Kakamega hii Masinde Muliro. Ni kweli ama si kweli bana? Hawa watu watakutana na sisi, sijui kama tunaelewana, si ndio? Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote, hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Kiburi mingi, matusi mingi, madharau mingi, maneno ya fitina mingi, ati ile kazi kubwa wamefikiria akili yao, ati akili yao inafika hapo, ati akili yao, unasikia jameni? Ati ile akili yao inafika tu kwa kunitafutia jina ya Kasongo. Hapo tu imeishia hapo. Hapo ndio akili yao inaishia. Yaani wale watu wako chini sana bwana. Niara bakiaria muthenya jwa narua kiri ndiunga yao ya ntuku ya ijiri ya tongeria aregani na thirikari niboritia kariba Western kugwatanira na gwitaniria ngugi na tongeria aregani na thirikari na kuga bari baromba untu bubu nuntu President William Ruto na aremi gukinyaniria mirandi yawe ya witi na mbere irethire bagitikaniria mbere aringirwa kura mwaka jwa 2022. Mimi nihakikishie nyinyi watu ya Mlembe Nation, tulitembea na nyinyi Mwai Kibaki na kijana wa Malo. Let history repeat itself. Watu ya Mlima na watu ya Mlembe tutembea pamoja na tutapata matunda na maendeleo itapatikana. Mnajua ya kwamba serikali ya Mwai Kibaki na kijana wa Malo ndio ilibadilisha Kenya. Let us work together. Musikubali kudanganywa. Don't allow yourself to be cheated. Hiyo conmanship iko pale. Sasa William Ruto amefika hapa, ameita wabunge, ameita watu 50 kutoka kila ward ati aongee na hawa, lakini wananchi wenyewe wamebaki nyumbani wanasema one term.
nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kunginaku musiasa kumanteresha Tigania West Gakimboi Bensuda na meneretio tongeri hapo Daktari John Mutunga Kanywithia nikira kuga ni mawirane ya urongo kurema kwagirithwa kwa barabara ya kumakiridine gwita miathene mwanka Mikindori ira kuga ni twikite kinyamara kwa itarira ya kiri akari ankirokia kiuga akari bari mundu ne jomutumanu nteresha Tigania West ni wagibwa mirandi ya weti na mbere. Riboti ya Adams Muturia uwatherenja. Siasa Gakimboi kuma gicigo mbunge getiga Nesti nora no mobara komerera matete kyo mbunge gicino mbunge kiu nitumirite na kwarire mantu mwanya igwiti na brende ne shombo getiga Nesti no agitarire mantu ya yothondekio barabara kuma Krendine meathene mwanka Mikindori. Barabara era kuringana na mheshimiwa kuringana na social media pages ciawe kana handles ariwa ngwira ni ambiriretie na barabara ebwithwe yonthe othe we mwanka Mikindori. Ndia kwira mheshimiwa nareke kwaria mantu yorongo. Barabara era eribwithwa kilomita 2 na etikuluka kilomita 2. Kankwenda mwira nareke kurongo yantu batiane nontu eitara kura iri akinyire nete akalobe barabara nara aheshimiwa bangi bakuritira antubo barabara cia lami. Ituonete kana imbonete lami ni kubwithwa constituencies inge ne atongeria barabange twena baba gonto kou barabara cia lami ni kubwithwa constituencies ira to rianirite nacio na kinyanto beto batiania iba kuona abunge baraba bakubwithia barabara icio lami bateta kuromba Tanzania kana Uganda twaya atiania West mheshimiwa wetu na amamire na aremero ingwe kabisa na kinya barabara era kilomita 2 ikubwithwa tekumania noe ikuumania na antu bange bo basukumite kenda barabara we bwethwa kilomita 2 wo muntu ni aibu ke community na kinya ke thirikari turiteni utongeria bo thuku turiteni aibu tiania tuthambie ni tiania na kura chietu na ndawire kiamene kiware ikuonde ingo support thirikari na imuchunjo twitite nwe antu betu batiania ithuranireni iturarite mkurumanio mwendi ukwa na ikwire kiombete kwithira kithura mantu ya nyuma kumba kwithira kilonga barabara enetete na mbere kumba kwithira kibwithwa ukiana abo tambirie tianie kwa atwika guti mirandi antu betu bakuona uti maruri auriritie bia kuria biraturima guti ruye enjirite antu betu gutwika antu betu ibakwanda sukuma cio nyanya na karate baikie rure baitethia ndena ripoti ya kwamba ntukwa kiumia yathirire no arurire murandi yu yoku na antu ibakweya koku au Kirindini mheshimiwa yuti murandi bila antu betu bakwenda indroe ithima bienji ya water panzira nara wenjire lairangi water pans umana yata nora thukiria antu miunda yo nora mitie kariu water panzira kithira no athiririe urekira liner kwatwika nini water pan complete antu barabetu ba Rwanda rwaba kithira bakirima into bio bakarima nyanya bakarima karate bakarima spinach bakarima ikwachi kukethira antu baraiba kwendia bia kuria bio erure bagaichionera mbecha enruno atwikire oi muntu okwethia antu maskini kabisa no nturiro karia wikira antu rwe mheshimiwa antu barako kwenda baturo ko worship kana okuromba we umurungu we no ntu waikiria antu mana ile na kwena kiaramu no kaba kayukia antu betu batiania tuchanukeni kana tumieni becha yu mheshimiwa akureta aibu nenkaira yu kamboire ruare becha utichia marandu ichia kura chietu irankuru rieni becha ile ikweya no for example financial ye kuthira thai tiania becha cia CDF iraegi milioni mana ya ile na ithano tukiota lambasa rira ngiri yele ya yani ni o milioni 30 itumirikite milioni eyana na 70 na ithano ri inana cio cietete kwa undi enda kuwa atiri uriti bwangu embasa rira kweyanwa Tiania West ite kweyanwa kihaki netebua na katuritarite otongeria bu turai pandingira kura ciakwa ntiomba kuthoma manifesto ekwa ni 11 points ntiomba mithoma lakini buranka bo promise pandingira kura 2027 tuendeleete kithomo kia day schools
ini nkethira ndina wana bande schools bonthe na kithomo kiu ngakiethia kiotheri uti muciari akare akinya mana 5 yangu ikuia kuriwa kungi na Muthia Brune athirite agituma kiri mubunge John Kanyuithi Mutunga mheshimiwa no mami ngwene mwaka yu financial year etu kwambiriria thai nio the last financial year kitamu ciaku iyele na mantu era yariarite akaribati ania West na Kinya oni yandiaria ni ati uti untura umba kubwitheria akaribetu batigania West bira twina bio igiconoko kinene inthao inene no ntuguntu kuonthe tiani nkumithulunga yonthe uti no antu batikurira kona cionthe tutiukara twina mutongeria mheshimiwa reka kuchetha na akiri cia antu betu uburo menyerie webera barabara nditite kubwithua kendo bwithia section ya kilomita ile uende iba kweka anya kange kenda wita kuthilikilia au kwetete kotiere mheshimiwa mantu yatiania West njakaretie yeri areriko no ti urongo kariria antu betu mbetikiria muntu ni aibuke thirikari na ni aibuke community no ntu akethira atiritite ngwitianie na riete kurita ngwe kwau no tumakinya thirikari kwethurwa no ntu akethira otemerandi aritite ke thirikari araitiania ritu kwa thirikari ni nje atia Ripoti ya Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Thirinja. Kakitino kau gikundi kia biashara kiri thoko ya Kirwa ni bashumiritie gukatha ningi gucoria nkatho mubunge Mpuru Aburi uri mutongeria wa kiama kia NOPEU bagitariria ni bonanitie kugirwo kwao ni itagaria ria mubunge Aburi kuyika ningi kuruta utethio kiri anabara baumite kiri mishie iraite gucumba kiuchumi akibarira bisi ya cukuru. Riboti ni Amwende Olaiboni. Nyuma ya ndiunga ya kiama kia NOPEU andini ya Kirwa na Aribori nera yari na matunda ya gitumi muno riu akurwa biashara kuma thokone ya Kirwa ni bachumiritio chokia nkatho cia mwanya kiri mutongeria wa kiama kia Mpuru Aburi na nonto bwa kuthomethia twana kathomba kuma wandine bakiwa kinikio kiama kia Mumeru na baeta na mbere ukiwata mbaru gitumine kiama kiri na uguni bunene Honorable Mpuru Aburi nonto bwa guturikana na guturikana ntuku ira ejete kurugura inya ofisi yawe Kirwa ntumucokeria nkatho muno na kumwira ibwaga no ntubo turikana turi kuru pathoko ya Kirwa mutaramu wetu gwitwa Mpuru Aburi ou turenda atwitithia kinya kuromba turombe kibarine biawe turombe tukimwira ibwaga no ntubo kurikana kana kaburi mbere ma ana barathomithitie ajo bantu batio ciumba tuthomithia na nginya wona mbikite skuru ni personal ukona nkiaria ajo nambikirie skuru de omoro beneficio ba Mpuru Aburi na kugetire batho tekinyangwa na turira Mpuru na rungamio u no tuigwere 2027 okeretie ngaba no Meru ngucokeria Mpuru Aburi nkatho sana inya ikwijaga twojerana bara batwire ndiguru utheri u ana batikaure ibangi batikaure miandarati batikae botheri inkumura ibwega Mpuru na ciumie muno na nkurukiete na mbere gukira no ntumaromba ja ukinya ki Murungu ankwenda gucokeria Honorable Mpuru Aburi nkatho. We are really appreciating kira kionthe tuthithiria Aburi mbere mogwete ana betu baburi tabo Manu na Penina Kinya no tugwete batwe ugwete aciari ba betu babaire batu twenyumebo. We fully support them. Kiama noe ni miaria wa timbaru ni atongeria bakiama kia ario Penina Kinya nora ni mukaririgite wa NOPEU Aburi na Emmanuel Bundi Manu coordinator bagicokeria nkatho mutongeria Mpuru Aburi no ntubo betekia no tongeria bokiama kio amona kuguna kariba Aburi untu bauritia Meru wita na mbere kuwatila kiama kigi tuminikio kionka kitikia muyana ni kia Mumeru ciarwa no kura kwetu yukari nene ekwija kubera ni bwega no ntuntu iria ndari na kiatho gikinene kia kwija Kirwa kurugura ofisi bwa uma kurubai baumere na bakaribisha General Mpuru Aburi na giteo muno na bakaribisha timu yonthe itongere tu Mpuru Aburi na ndi batu tuigwa kwina umuhimu bakwija kwira kuruba ni bwega njokia kanya ka gucokeria Mpuru Aburi nkatho nontu on behalf ya biashara ba Kirwa bakuga ibwega nontu Mpuru akwija Kirwa ntukwira Kirwa nari akorionga ndene Kirwa nari no mbere kuoja ana gutethia ana batete skuru
na bomba gucoka skuru na ikiria ana bana ntuku eu na on top kuri ana bana bange ba grade 10 no ntubwa support yewe kana bajuketie na juke murigo jojo ana bakirwa nari batukia makia no peo terietwa kiama ikiama kena mathithio na tayari tujonete na itujau tuendelete tukona matunda ja mega na ja maingi twendene kiama kia no peo Jukikanya gaka gucokeria Patrinda wetu Mheshimiwa Mpuru wa Buri on behalf ya antu betu ba Buri constituency na mono kirwa na ari no ntukura tukwija twite kuigwa kiumia na twite kuriungira antu betu twirugura obici yetu ya kiama Mheshimiwa Mpuru wa Buri nethiria na bana pengi skuru para beriro ipenina na Mheshimiwa Mpuru wa Buri na jukire jukumu ekurira na bau mbeja cio cia muko ba gucoka skuru na naro tu confirm naro ba mambo tura na ba chokere skuru angura Mheshimiwa wetu Mpuru wa Buri bwaga mono na ibia tu mitukuwa tugetha tukiamene gitu kia mumiru no ntuikira tutari kiameneka mumiru ana bo batumba kuthona no baitetheka ibe tu tukwana kuga tugetha tukiameneka tumba kuitho tuiringira Patrinda twamwire ekuru bakirwo thokone bainyiritwe Mpuru akeja ruru akeja akamenina akabayinyura ankwira antu betu batigane east na ara Mpuru wa Buri mubunge tafadhali antu batigane bukiringa kura ya 2027 menyere yu tutongera Mpuru wa Buri no tubatonga Mpuru wa Buri butonga miru yonthe bukuriria miru kuma thoche mwanga tonyiri no ntonaru Mpuru wa Buri miru ina thina Mpuru no umara otetera mumiru Mpuru atithura ya muntu atoma kuga kirwa na ari atekorwa makura atija gutethia antu betu na kirwa na ari kiripotera Mero TV kuma Buri mbitawa mwende wala iboni nawe witonyetie kiri ngurumanio cia giti kia Osirita Mwenda Ithile na uri MCA wa Akithi na shumiritie kumeneria thirikari ni kurema kuingia wirane bwa gukandana na maitha wamba bwandithia ntere cia Nyambene nindo andacetiania na Yembe na rĩu gite ni kwithirite kuri na ukia bubwingi no ndubwa arithi kuyiro ng'ombe ciao ninge ndo bao kurawa Kimile guti sababu ninge raia baba gitana mbere kwinyileka yatugite mawirane iguru ya mawirane kuma kirirwangi rwa ukaria bwadene nkiruki na uriti thirikari kuringa murashi na kwagirithia mitaratara ya uruguri bwa thoko ya mira kena nabo arimi ba mira baithira bakiguneka ni ripoti ya Jeff Wakituma nawe MC wa Akithi Mwenda Ithile no kuromba giti gio seneta ja kaunti ya Meru na ugite ya Meru kabetite na mbere kuthina o uria gugukia ni aroroterete ntere cia Igembe na Tigania ni untu bo wamba bo ng'ombe bwitite na mbere untu akuga bureti ni thirikari rigitine kwa kagita gaka ya President William Ruto twetokaya ankia tugithina ndemba indi ora tuwita especially region ya Igembe na Tiania antu betu baitite bakithina watu ikantu maishi ya baremete kabisa nondo mtu na antu barari na ng'ombe ni a source of livelihood lakini muntu otiwa ara angite otebia kumya nyuma na mbere birai nabyo so weta rutero rungi na uru Igembe the same case ke baraba ithirite barari especially Igembe North so inkwenda ku antu betu ibete bakaya apua every day by day. Number 2 na negligence thirikari utuma nkurukino riterwa ngiro polisi kuthithio thunduria nikenda bakera Meru barabethirite bakiamba ba ng'ombe bunduki na kinya risasi ni araugite bubu ni untu wa Meru kabetite na mbere kuragwa na bwarua antu bairi bethirite bakiuragwa kinya OCS ethira kirathwa na michinka iu kemantu ya ng'ombe inkwenda kola pona DCI iba investigate nondo tukwina security tukonwa so DCI iba the investigation bamenye who is behind this banditry nondo banditry kwena antu ba behind kwena antu baraba to mabandit ba supply na resource ba supply na buduki so iba the investigation bamenye imbibi ko motivate nondo antu ba kinyaborawa bate kuya moyo no kabe at the following day kinyaba eta ng'ombe che chokwa no kabe ya the following day so tutukomea this back and forth etora for how long nondo tekwelewa tuitora tukariyo ke tukero ya na amba ba predict kana mwankare so inkwenda kwera thirikari nondo itona muntu na kuya Nairobi investigation ikathithwa ya nare Igembe North kinya OCS na arathi kinya nyetha atakwire but already 2 people and end by labor kwete na batethiki
omwetiania ongegembe. So tutikwelewa where are these people getting this motivation every day na utikwelewa tutura for how long. Nere Nkuruki Mwenda ithire augite kinya miswanda kuthithwa ni thirikari yo iji ya President William Ruto na munini wawe Kindiki, na kuga miswanda iu ni ingi kinya yo ithirite kithirikiria Meru na kubaethia nkia mukeu na tamanto ya karoko twiko timbecha nonto kutareka kura mera no ekethawa. So kintu kira mbomba kuwa all these things, it is about policies cha thirikari ira chiete on board, ira chiete and developed with the time. Policies cha thirikari ito favor arimi bamera, ito favor biashara bamera. Policy ichu itumite mantu ya change, ichu itumite market change, ichu itumite tukara kwena cartels they are Kenyans by within Kenya, tutikolo cartels who are they. So ibuntu kwenda kwera thirikari kinya policies thirikari ni concern ni thire na feelings na ntuba region ya Meru party remera no ntu thayo ritoka ethira antu nara antu they are turning poor antu barare ambecha all of a sudden ikura. So mndura biachara chao ikuthira atikwela what way forward, what way next kana ne ataita kwa andu maisha next. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nakio gikundi kia akari kuma Meru ni bashumiritie bagitariria mantigi utongiria mubwega bwa kaunti ya Meru na aria bonekene kwata mbaru ninge kuyeka musiasa wakili Mugambi Imanyara kirigiti kia senator bakiaria ni bataritikira bakuga nibonete mirandi ya witi na mbere gukunjura guoko kwawe gutetheria akari inya ati gitine. Riboti ni ya MC Mwitonga. Jete kora kazuri Mugambi arauga ya baba batua arambe gikundi kimwe kijikene ja macambiki ja muga nikombite kwithirwo gikiaria na aria kiumite kwithirwo gikiumira na kugwata mbaru uria witagwa Mugambi Manyara ae senator wa Meru. Nibombite kwithirwo bakiuga utongeria buthuku, nibombite kwithirwo bukibainyiria bunene bakiaria, bombite kwithirwo bakiuga jaujo ukuigua wa ntwariba akuma ngitana kuma Igembe North batwe nara to inyeletwe saidi Igembe North rwanda rwetu tutekurethia itwairi urethi bwetera maitha na nikyo tuonete mwanka nande ituremete ni utembuka nuntu bwa utongeria bora mwanka thai ou batu twamua twegana kamuona turi antu bakuma ruterura hatukwenda jinji utongeria twekera Mugambi Manyara ndene seneti nikenda omba gututethia mantu ene yombe mawe Mugambi Manyara tuyonete njira nyingi sana ou mwari wa mbere ari ewo mantu ya mbaji batu ni tuyonete ya maingi saidi na utethetie na ara njira mwanya nende tuwitinya rwerwa twagite nara batu mutongi owe katura shilingi 20 lakini nari areke hukuma tukone ithime bya roi na bilionekana ukilugira Mugambi Manyara ora twete toswira kura na njira kiombe ndiromba yakwa ndene kaunti yeye twemutethia na maromba no swakura mwangatonye seneti 2027 atutethie ga marito mbita wa nkumbuko mambo kuma mwangambia mbere matu shemanitie ajojo nundu boko tafakari mantu yaraja kuendelea ndene ndiguru yetu na sana Meru County na twaja kutegera kulingana na togire bweku itwamirite go source ni atongeria beku bomba kulitera Meru ngugiba mitevya umora tulikite na kuidentify ni aspirant wa kitiga Senate dawe wakiri Mugambi Manyara na tika tukomwendera nuntu bakenge kumwenda nuntu bakwithirwa bari twabirite kwana mashiara jawe nyambera atajuke giti Kembasi atitureterete narambiria foundation ingi ya ambassadors na gutethia nyabara bajitwe na mathina ja mwingi jara Mugambi agereti gututethia najo. So batu ja group weje yetu yakana kamuga iturikite na kuresolve ata ground guchwera Mugambi Manyara kura cha gutonya Senate nikenda amba gukaria Meru na tuwashike every corner of our country mwangaza tuhakikisha Mugambi Manyara akujukia gitigiki ya Senate ga batu turiaja twe masabiki kana kamuga gikundi cha kana kamuga
na muno twi supporta ba wakiri Mugambi Manyara uria witana sheria ate kuriya uria tuonete otethio bwetu na bandu atatonya gitine na tukamenya kwerio ukona mumiro ugire marwa ja kiroja ruramuta no ntu nukwona Mugambi Manyara tayari na musemo no ntu na mbasha kwa antu free mtu agekira kabeto rikaninya agetaretite arija kameme na akaritana sheria ate kuriya na Mugambi Manyara amona jau jonda arambiririe okorea antu baraba kwira bena thina cia mbajua antu baraba na thina cia cukuru fee na ndi Mugambi nambie program yeu ne bombete gutariria mathina njara bagukurukira kumania na thirikari iria irio uga thirikari ira tukwenda turena thirikari 1 thirikari 1 thirikari 1 no tukatega thirikari iri kunandi muremia ainywa agara inywa kairi ukategera muremi wa majani gakurira mataxi jonde jothuranirwe au watega muremi wa kaua gakurira muremi wa avocado gakugitatia watega muremi wa nkandi gakugitatia ona kinyo ndengu na mpembe na ming'au muremi utantu ate inyi ona kinya muremi wa eria kana wa ng'ombe cia eria kana muremi wa miraa bonthe bakugitatia na bonthe na thirikari netu bathikira bariuga tuite tukitumitukuwa one time no thirikari ya one time tukumenyaga twita ntake yau nikyo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga nkiripotera Meru TV ni riboti yo kaithira itukinyithia muthia ywa yara tukubanganitie muthenya jwa narua nga kwendera ntuko enjega ukorirwa ugoroba narua atukaithira tukithoya mantu yegi budget ya 2026 2027 naria Jerry Wachope kiri mubango jwaro mure rwa siasa akaithira agitegira jera nimendikithia kuma kiri thirikari yegi budget ya 2026 2027 irereketie kuthomwa ni CS John Badi oni bita wakabwe mutharimi